Hawng zali somli chung chang hi kan vei tlang hle maya vei om tak po ani renga amaro chu kan vei viau lai hian hremna an hmuangem ti hi ngai tuana lua tu lian tak mai ani thunga tun malama te po rui hlo kai hnoyan man rui hlo tol ru tu tam tak chu hrem lovin an chuak le mai thina engwanga hrem lo chuak le mai thin nge an ni ti te po hi kan vei tel hangai to khop mai man ringo the lo tok lowa hreman nia rui hlo an tol thin ti to pani si lo kha chuan azwal zo pui violent lo ani ringot mai ane rui hlo an tol te man sakan nia a then phei chu tam tham tak a poisa zong pon tam tak tak ani thina chuta zela khung bawa hreman ni si lo chuan an man sak tak wanga an lo chan to te an hlo te mule le tumin ama aina sa zokin an tol ru le mai thina ne heng misual rap thak mi hring thi chen manga sum pe pung thin te hi engwanga hrem lo chuak le mai thin nge an ni an soidan chuan rui lo wanga an man te hi NDNPS Act nuaya tu boy siam sak thin an nia he dan hi akhir em maya chuwang chuan ti dan tur aman thei tu ten an man do na an ti dan tur ta thlengin aum thlapani chumi chungchang chu legal talk 2025 Mizoram State Legal Services Authority le Student Bar Council Government Mizoram Law College ten an buat saya pu bi lalram enga advocate in asoi kan ngai thanga tin kum sang ni som ni pakhato gas ni som ni paruka lunglei excise and narcotics department 10 heroin number 4 gram zaria som ni pakua point panga nei tu nia pu mi panga an man te ko tin hremlova lo chuat chan te akar laka kan zep tel don ani chu mai ba ka chuan Hawng zali somli dang halo om reng maya chu Hawng zali somli chu tuna henry te Hawng zali somli a hian atam zawk lehnghal ani chung te po chu kan soi tel bok anga tin henry te hi an tang angem an tang lo thei mai angem ti chung chang te po kan soi tel bok don ani tin pu lalram liana pa chuau thu zia te po kan ngai thatel bok don ani tuna chuan pu bi lalram enga thu soi hi ngai thapot te ang NPS Act Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act kan tia sang ka zakua somriat panga asiamania NDNPS Act kan timea akhir em ne dani aman dana tanga NDNPS Act kan ti khirne mem chu ruihlo kan do na kunga po kan khet tel atana thaga ti chu adana khir em wang hian ati dan du ri asoi thap mai ni mi in chumi chon ruihlo kol champhai tanga ron tol don da chu entina ka soi me chu champhai tanga ron tol don ang tiang po e ka tiang thil te ka lo khita se information don na tanga record dan tur theng yan tu nge lo record thei engangin nge record tur ti theng ya soi thap mai ni chu tiang na record nuwa engtin nge aman tu rai heta hian zonet jebi chuan ni som paruk mar sang ni som ni palia khan hetiang hian po san lo siamani excise and narcotics department lunglei ten august ni som ni paruk sang ni som ni pakhata heroin number 4 thanem tak an man chung changa thu buai nei mi panga te chu special court NDPS Act lunglei chuan thu buai kal dana fel file wa tam ti in case ati to pa a chua zalen excise and narcotics department lunglei thok tu 10 kum sang ni som ni pakhato gas ni som ni paruk sang ni som ni pakhat jing lam dar som panile mini som vela mol thuam not khodaya heroin number 4 gram zaria som ni pakua point panga le anei tuan pu tele an motor scorpio an man thu buai kal zela march ni sari sang ni som ni palini ngani khan lunglei district court special judge NDNPS Act pu f rauhlu pu ya chuan thutluk na siamin thu buai kai noya mo phur tu pu mi panga te thu buai chu ti to pin a chua zale na ni judgment na hian judge chuan case kaldana thilin man fu lo lai engamoza tar langin excise in report an don zui tura OC order an nei thu case record a zialan ani lain case ayowin
kot ma aman tu ten o si tanga thu pe kan mu lo thu a soi chu hriat thiam a har sat thu te tin anon posta information don na tanga record dan tur thleng yan tu nge lo record thei eng angin nge record tur ti thleng yan a soi thlap mai ni chu tiang na record nuwa eng tin nge aman tu tur in tirang aman thei tu ama che chua police le excise customs officer thleng pon niang an man dan turan che chua dan tur te record le khe sayoin ko ta soi hi ai nang ta ho lo maya excise in report an don zui tura oc order an nei thu kha case record in zia ka ne nima se ko tai ro chuan khe sayoin aman tu ten oc tanga thu pe kan mu lo thu a soi le ta dai mai sia khata khan thu in sai kalom ta thlat maya hei hi hremlawan chuat chan sang zinga pakhat alo ni ta ane aman tu lamte an film khur angai zia lang chiang le ne ti chuan ngai thak chun zum le ta ila pubi lalram enga thu soi hi pe an man to nuwa nge a sample kan ti pakhat forensic thon tu forensic laboratory thon tu pek dan thleng te engkim an vacheka mimal an in khata khan chiang taka lo lang ta chu a peking chung chang te han thon dan turang chi te kha nia heta jebi zonet laminan po sian en le ta ila forensic laboratory en dik tur sample an lak zat nia soile forensic laboratory lamin an don zat an soi nang lo chung chang te sample an thon hun le laboratory a thlen hunin kara ni so matlak chung chang te ko chuan tar langin case kalpui le chuizui na konga kalphung zo diklawa nialan thu tar langa mi panga te chu number 4 nei tu an nge yemti fing fiana tur poin thuin lu khal atam thu sein hengte wang hian he thu buai hi ti top ti atar lang bok ani heta hian exercise hoin an te na le forensic laboratory ten an te na man kha ai nang lo emoni don ni ama khop maya police te exercise te le forensic laboratory ten an te na man kha inang lo theu ta sela abuai thak le don ani lunglei exercise te le forensic lab ten tenan man kha ai nang lo ti na chu ani phot maya hetiang ani chuan lunglei exercise te emo forensic lab te ta a hian atu emo jok te na chu siam de kangai ti na ania ai nan lo chung chuan an man te kha hrem lo nan chuak zel mai don ti na ani theia a fel lo hle ni ante fungte inang tlang vek tura malaka tho ho na declare thatak neya poimo khop maya tho ho na tha ringot hi aran ni ber chuang lawa diklo tak point tho ho na thata ka nei thei tho ni atu mo jok hian ti sualan nei ti na nia film khur tok lo wang po ani thei tho bokani tin an thon dan chung chang khan forensic laboratory hi aizolami ni turanga ila lunglei excise office atanga forensic laboratory thleng turin ni som zet athanga nei chu thang reive takani a thleng har khop mai post office atanga thonina kal sual palanga guwahati kolkata vel a thlen nuaron le leim forensic lam hin an lo dong chau emoni doni post office atanga thon chu thil ti om lo tak nei na hriat boxia khang pathum oc order mulo te sample zati nang lo le sample ina thon na mun a thleng har lu tuk te kha ko tin heroin number 4 gram zaria som ni pakua point panga nei tu neya puan man mi panga te a chua chan zinga mi te alo ni reng mai ani chu a zia lo le maya aman thei tu tele a chui tu ten film khuranga ya ti sual nei lo tura na sataka tran an la ka ngai hle ni ti palom theya ti pal lui te po thilom thei thawni ti khan ndn ps act noya thu buai nei te hrem tur chuan uluk taka thil kai kalpui angai zia kan theta a engwangin nge an chuale mai thin hetiang ang mi te hi ti chu pubi lalram enga khan a soi chiang khop maya chu wang chuan aman thei tu te le a chui zui tu te hian
ti dik tok lo te ti fu tok lo te an lo nei na sa thin ti chu a hriat tak khop mai a an ni ho a chui zui tu te aman thei tu te hi expert ni turangai an ni ani na taka chuan training nei thlap an ni don ti chu a hriat mai a OC te KSIO te hi chuan training thatak an nei turangai ani chuti chung chuan enga tinge hetiang hian an ti sual fo mai thin an ti palh nge niang ti palh luih ti te po ngai tua tham tak ani chu wang chuan hetiang ang te po hi mi pui hian kan ngai ven a thulani tin sarkar lampon hemi lunglei excise and narcotics department ten te thil ti fu lo hi sarkar point angai thu tak lem lo nei in alang ani engma thom ri wa hriat turam lo tlat maya chu wang chuan an ngoi ta vel mai mai ningei turania sarkar hian hetiang hi ngai serious ro se ti chuan police te excise mo custom te po nita sela dan lek ko tu te dan keng ko tu te hian ani na tur dik taka an ti theina tur hian film khur ro se ti hi kei chuan ka du khop mai ti chuan Hawng zali somlia an lut ta ila a top lama pulal ram liana pachuau thu pos kan ngai thale bok don ani Hawng zali somli hi an man dan lam chu soi lo ila kan thlang towa an nei hi hrem lo in an chuak ve le mayang em ti hi kan thlir thup ani bera soi lo thei lo chu khe sai o hi ani ta ni an soi dan chuan Hawng zali somlia in nam hnoi nia pu an man tel ve tak Henry ten en hian hun rei takata lo in mel riata in thenom reng reng an ni an ti ni hetianga mani thenom pa man an ngai tatlat mai hi atan chuan thil nuam faran chu ani lo mai the ni nima se a duty ni wangin huai san takin thil atia a fakom tak zeta tin an chui zui na te po dikle huai san takin ma an la zel tura ngai ila lung leilama heroin gram zaria somni pakua point panga wangan man ko tin a chule tak mai ang khachu Hawng zali somlia hi chuan thleng lo se ti hi du thu samania ain nam noi te hi chuak thei hau lo tura jim to tin ko tin alo shrem ngei theinan thil ti fu lo le ti pal te emo ti pal lui thlengin mia lo sela ti chu du thu sam ber ane tin ha takin an han duty an man ta chenga shrem tura ma an la tlon tling le thei lo thine chu an atlo thak ve hrim hriat na deuh kaneya training thatak nei an tlingin an thiam to kani tia OC te KSIO ni na te chel theian nia azia lo hle a ani nan fia tanan lak sau angai khop mai tin Henry te lam hian zel tan pumpel turin thei to pan chuang ngei dona chumi konga antana mitangkai tak tur nia ngai chu a farnu le a pasal te an ni ome an soidana chuan a farnu hi lawyer ania a pasal chu MJS Mizoram Judicial Service ani boka an ni hian ngai tuana film ke kong nen ma an la ngei turangai ania an unau pa hi an chan him thengem ti chu hunin alaron shil dona KSIO te po an tan hle angai dona ni tuna chuan pulal rem liana pachuau thuzia hi an ngai thale ta ila a headinga magistrate an vapoimo don em ti in aronda heroin Hawng zali chuang manna hian zoram mi puite chu thil kalzel dan tur ngai changin kanom thua pani bera tuna chuan misual man an ni toa a dot le poimo ta em chu misual chunga dan ro rel na lek tu tur magistrate ni ta ni soilan lo thei lo chu Dr. STC hi ani hian million le te big soilovin corruption case a thiam lo chang te chu danangin a hrem ngam jela aro rel na hnuaya million tak takin zel an tan pha to ni hi amang magistrate kan mamo ta hle ani dan kan en chuan Henry hian thiam lo chang ani chuan alo bera kum som lungin tan le poisa choya hok ti kan ria ma se ukil thaber an han ruayanga bela an dilin theitopin tanin pumpel an tum dona mitam takin kan soithin chu
misual an man an tang rei lo thin hi ni chu wangin Henry chungchang thu apo public prosecutor viet tha kan nei poimo hle dona chumi pia chuan tham thei mi lo magistrate kan nei ngai bok rui lo tol tulian an man tang rei hlei thei si lo te hian magistrate an lo tham lungoi to thina Henry hi tu ma ange adin don ka hrelowa tu po ni se tangka summa tham lungoi thei lo ni nge kan be se tlatane ani lo vai chuan kan be se angin Henry le asangoi zon pui te hi an tang rei lo le khut thei zoram mi pui poin Henry khesi kan ngai chana o kan nei ve reng a poimo thei tin heroin Hawng zali somli ron sablai tu hi Henry ang bokin a poimo hle tuna an man ma khan voi tam tak man tok lovin heroin alo sablai char to ti na nia khatiza ta tam kha eng tin nge ramri aron kan pui thei hei hi kan sarkar ui sathiam te hian an chui zui zel be se ila zoram lama lo le tu man mai atok lo a sablai tu man tel an nia tu an ni hria ta poimo zia kan hreve ko me hetiang konga hian mi pui lam poin mo phurna kan nei ti hria in sarkar fin chua in thlahung mol lawang u ti in pu lalrem lena pachuaw hian aron pos ani ani hi chuan magistrate te po an lo tham lungoi thin ni in aron soi ta tlat mai ani hian hrechiang takin aron soi ni tura ngai ta ila heta ron soi ba ka hian soi ta kan khan he ta chui tu lam aman thei tu le chui tu lam te pang te po kha an ngai tuam ve viaw ani chu wang chuan an ni ho khan thlem na chu an tok na sa viaw in arin om tho mai ani chu wang chuan dik le huai sen taka an che ta tu lani Hawng zali somli wanga an man te hi shrem lova an chuak le ni chuan tuna aman tu le a chui zui tu te hi an thang tlom hle don ani ti kha ke chuak ka ngai dan ania hei hi mi pui te poin ngai ven teng u dam doi tol ru tu dam doi an man sak te tam tak chu an chuak le mai thin ti hi an soi fo ani pubi lalram eng nge pokhan advocate nge pokhan a soi tlatani chu wang chuan an chui zui dan te hetiang ang hi ngai ven tlang teng u an chui zui na hian ti pal ni mai lovin ti pal luih kha a om thei tlatani hemi konga te po hian mi pui te hian beng chi in ngai ven thin teng u hei hi kan ngai ven tur takani man chau kha a tok reng lo ani shrem an ni lo kha chuan an ron chuaka a ma a an lo man sak te awanga an chan te an hlo te khatiangang recover le na tur khan a ma ai na sain an ron chele mai thin ani chu wang chuan an chui zui dan te hetiangang hi an shrem nge yam ti te engwanga chuak le mai nge an ni khoya hian nge diklo tu nge ti diklo engwang nge ko ti na shrem theilo tiang chi te hi kan ngai ven thin hi a tul tak zet ani ti chuan Hawng zali somli dang hi han soi vele ta ila Excise and Narcotics Department le Assam Rifle thok dun te chuan January ni somni pali sang ni somni panga zanda rugle chan ve khan chung te khuwa Champhai district a heroin ke zinga le gram somsari pathum Hawng zali somli le anei tu ne pu mi pani Gilbert lalnun lima kumsomni pasari le lalompuy kumsomni pakua niya inchal te anman etin heroin purnata na anman truck tata 1618C registration number MZ01F 91352 shen sagan nibok anron tiya hei hi Excise and Narcotics Department tele Assam Rifle te thok dunin anman ania Hawng zali somli tho ani amaro chu Henry te Hawng zali somli ai khan atam tadai zawk ani heta hi chuan ke zinga le gram somsari pathum ani a Henry te Hawng zali somli kha chu ke zili le gram zasari somni pani arit ani thung ani Hawng zali somli theu po ari zong haloi nang lo top mai tina ani a Henry te Hawng zali somli hi azang zawka amakang reng khop mai Hawng zali somli theu thil pakhatom le thei chu ni china kan soi tak
exercise te le forensic lab te buk na an te na kha ain ang lo kan ti to kha khamiang deuh tho khan police te le exercise te buk na hi ain ang lo ani ve thei tho mai a smuggler te ti diklo nge ni anga hei hi police te le exercise te buk na hi ain ang lo em ni zawk ang ole kha te chin kha ni phot mai ro se